Goed, goeienaand dames en heren. Baie welkom by ons Oktober 2025 prysuitdeling. We are very glad that you all are here, and I just ask that you all please switch off your phones or maybe just switch them to silent, please. Julle is welkom in te kom, julle kan hierdie kant opsit. Julle is welkom. Die nuwe prefekte, julle kan nog sit dan. Julle op. We are here tonight to celebrate the grade 12's academic achievements. I think they've come quite a long way, so we really are very proud of you. And then we're also here to celebrate sport as well as leadership achievements. So ons het ook in Februarie het ons ook 'n prysuitdeling. Dis ons graad 8 tot 11 prysuitdeling vir akademie, maar vanaand is nou 'n spesiale prysuitdeling net vir ons graad 12 se akademie, aangesien hulle nou met hulle eksamen gaan begin. Is ook welkom om na afloop van die verrigtinge, na afloop van die prysuitdeling, kan jy foto's kom neem saam met die kinders, of jy kan die kinders kom afneem voor die banier as jy wil, met hulle bekers en met hulle sertifikate. And then also afterwards, after the function, there will be something to eat and something to drink for all the parents and the family in the staff room. Die leerders, julle kan lekker buite staan en gesels, terwyl julle vir ons wag. Okay. Goed, ek vra dat jy staan, dan gaan ons die volkslied sing. Baie. roep nou vir ons hoofdogter van 2025, Ayabonga Makanda, om ons te open met skriflesing en dan leerraad Sunubusa Mrotoza to do the prayer for us. Good evening, Ms. Franco, educators,
parents, and fellow academics. As we gather to celebrate the close of another successful year and to recognize the achievements and leadership within our school, I am reminded of this powerful promise from Isaiah 40, verse 13. But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. This verse reminds me that true strength does not come from ourselves only, but from the Lord. When we place our hope in Him, He gives us endurance for every challenge and courage for every new responsibility. Tonight is a celebration of growth, resilience, and potential. As we reflect on what has been achieved and look ahead to what is still to come, may we all be inspired to rise higher, to serve faithfully, and to lead with humility and grace, trusting that with God's strength, we can face every season with confidence and hope. Will you please bow our heads for prayer? Heavenly Father, thank you for carrying us through this journey. Through every challenge, you give us strength, and through every season, you taught us patience. As we close this chapter of high school, we put our hope in you for what's ahead. In Jesus' name, amen. Baie dankie. I call now Ashley Norrie. She's going to read us an extract from Sir David de Villiers Graaf's testament that he asked that we read it in all formal assemblies. When, as a boy, I lived at Villiersdorp, the local educational facilities were very limited. I am proud to know that children educated at Villiersdorp will have prospered in their respective spheres in various centres throughout South Africa. They have benefited in ways which were not available in earlier days. I much hope that the educational facilities which are now made available at Villiersdorp will enable many others to achieve full success in their life. And also cherish the hope that there may be a constant line of success and that those concerned will feel it to be their pleasurable duty and their privilege to arrange an augmentation and continuation of funds for the school to supplement and to follow the line provided by them. To that end, I express the hope that those in charge of the affairs of the school will be so good as to read to all the students in assembly this clause of my letter, signed at Villiersdorp this 4th day of June, 1927. Baie dankie, and you three can present. Goed, ons gaan eers nou begin met die graad 12 se akademiese pryse. Then we're going to move on to sport prizes, and then we'll end off with the leadership prizes. Ek roep gou weer vir Franke, om net eers ons 'n woord te gee. Die dienste series knaap so bietjie. Nee, dit is 'n boeg van al die harde werk. Baie welkom dames en here, good evening parents, good evening educators, and especially our remarkable learners. Vanaand is ons hier om prestasies te vier. Maar nie net sertifikate, trofeeë, die medaljes nie. Maar die toewyding, die veerkragtigheid en die karakter wat elkeen van julle tot hier gebring het vanaand. Whether your success was on the sport field, in the classroom, or through your leadership, you have shown that excellence is not an act, it's an habit. A choice made every single day. Ons leerders, julle is die hartklop van die skool. Julle het baie uitdagings aanvaar en in gesig gestaan. I think if many of your parents know what some of these learners go through, you'll be amazed at what they achieve. Julle het geleenthede aangegryp wat baie wat nie vanaand hier sit nie gedoen het nie. Julle het ook baie doelgerig gelei. Remember the words of Henry David Thoreau. Go confidently in the direction of your dreams. Live the life you have imagined.
And matrics, as you step forward into the world beyond these gates, carry with you the lessons you learned here. Not the geography, not the maths, but the discipline, the teamwork, the compassion, and the integrity. These are true prizes that will serve you long after tonight's applause fade. Aan ons ouers, baie dankie vir julle volgehoue ondersteuning en aanmoediging van die kind. Your partnership with the school has been a cornerstone of their success. To my great team of teachers, I actually want to salute you for what you do at the school. Thank you for your tireless commitment, passion, and pursuit of excellence. You have inspired minds and shaped futures with quiet dedication and care. Albert Einstein once said, "It is the supreme art of the teacher to awaken joy in creative expression and knowledge." And tonight, we see the results of this all around us. Vir die klas van 2025, ons is trots op julle. So elkeen wat vanaand 'n sporttoekenning ontvang en elkeen wat vanaand 'n leierskapsposisie gaan betree. Continue to strive for excellence, not because others expected of you, but because you were made to make a difference. Baie geluk aan elkeen van julle, and may this evening remind you of what is possible when you believe in yourself and never give up. Baie dankie. Baie dankie mevrou Franke. Ek vra dat groep 2 ons aantree asseblief. En dan dankie aan juffrou Rudolfse en mevrou Franke wat my gehelp vir die uitdeel van die pryse. Die leerders in hierdie groep ontvang elkeen 'n vakprys vir 'n prestasie bo 75%. So hulle het vir een vak, all of them have 75% or above for one subject, and some of them also receive book prizes. So jy sal sien, meeste van die wat al by ons prysuitdelings was, weet dat dit iets is wat ek dink ons uitsonder van ander skole. En dit is dat leerders wat hard werk en toegewyd is, 'n boekprys ontvang. Meneer Japie Groenewald van Wetgou, hy was ook in ons skool, en hy het gevoel dat ons baie keer dan beloon mens net die leerders wat goed presteer op akademiese vlak of op hulle rapport of so. En hy het gevoel dat mens ook vir leerders moet, leerders wat hard werk en toegewyd is, ook 'n toekenning moet gee. So dit is dan leerders wat boekpryse kry, is vir harde werk en toegewydheid. Goed, so ons eerste leerder, sy het bo 75% vir geskiedenis, en sy ontvang ook 'n boekprys van haar keuse, Lindsay de Bruin. Dan Ayapila Dambaza, hy het bo 75% vir IGO. R.W. Franken, hy verdien ook bo 75% vir geskiedenis. Esther en Johannes, hy het bo 75% vir wiskundige geletterdheid. Lian Leroux, bo 75% vir Afrikaans huistaal. Sinomusa Mkoza, above 75% for engineering, graphics and design, as well as a book prize. Kazimla Mkokana, above 75% for mathematical literacy. Lanisha Smith, bo 75% vir IGO, sowel as 'n boekprys. En Gaaf Swarts, bo 75%
vir wiskundige geletterdheid. Jy sal sien dat die leerders ook 'n koevertjie agteraan 'n sertifikaat het. Vir alle vakke wat leerders bo 75% het, kry hulle 'n geldjie van die skool af. So baie geluk aan hierdie groep. Groep 3, Andrea. The following learners also receive a cash amount for their performance above 75% in 2 or more of their subjects, and some of these learners also receive a book prize for hard work and dedication. Aiden Benjamin, he receives a book prize as well as a subject prize for mathematical literacy and Afrikaans eerste addisionele taal. En hy gaan ook geld maak. Dan Janke Botma, sy bo 75% vir verbruikersstudie en Afrikaans huistaal en sy ontvang ook 'n boekprys. Erin Dreyer, above 75% in history, English home language, business studies and Afrikaans eerste addisionele taal as well as a book prize. Yuri Leroux, bo 75% vir wiskundige geletterdheid, lewenswetenskappe en 'n boekprys. Leandre Laurens, bo 75% vir rekeningkunde, lewenswetenskappe, Afrikaans huistaal, Engels eerste addisionele taal en 'n boekprys. Ayabonga Makanda, above 75% in mathematical literacy, history, business studies, Afrikaans first additional language, and a book prize. Shannon Martins, bo 75% in wiskundige geletterdheid en geskiedenis, sowel as 'n boekprys. Indi Mahangu, above 75% in mathematical literacy, as well as engineering, graphics, and design. Rodelika Primo, bo 75% in wiskundige geletterdheid, geskiedenis, Afrikaans huistaal en Engels as eerste addisionele taal, sowel as 'n boekprys. Alison van der Spy, bo 75% in wiskundige geletterdheid, Engels eerste addisionele taal en 'n boekprys. En Anja Visser, 'n vakprys vir Afrikaans huistaal, Engels eerste addisionele taal en 'n boekprys. Dis net vir lekker. Just a note, I'm reading the learners in alphabetical order, if you wanted to know. Okay, dan beweeg ons aan na groep 4 toe. Julle kan nog voor te kom. The learners in this group are all top candidates in one or more of their different subjects, and they have some other subjects above 75%, as well as book prizes for hard work and dedication. Eerste enetjie is Carl Norman. He's the top candidate in computer application technology with 78%, as well as a book prize. Harry Potter. Dan Cleo Borges.
Top candidate in Afrikaans, first additional language with 88%, as well as above 75% in life sciences and a book prize. Mila Grogger, topkandidaat in IGO met 81%, waar sy ook die Tron Du Plessis trofee vir IGO ontvang en bo 75% in lewenswetenskappe, sowel as 'n boekprys. In two of the subjects, there are joint top candidates. So joint with Paul Norman, we have Megan Norrie, top candidate in computer application technology with 78%, as well as above 75% in maths literacy, English home language, Afrikaans eerste addisionele taal, life sciences, and a book prize. Nazia Daniels is die topkandidaat in 2 vakke. Sy is topkandidaat in geskiedenis met 87% en die topkandidaat in besigheidstudies met 86%, waarvoor sy die Tron Du Plessis besigheidstudies trofee ontvang en sy het ook bo 75% in wiskundige geletterdheid, Engels eerste addisionele taal en Afrikaans huistaal en sy ontvang ook 'n boekprys. Bia Mortimer, sy is die topkandidaat in 2 vakke. Sy is die topkandidaat in verbruikersstudie met 78% en geografie met 82%. Sy het ook bo 75% in lewenswetenskappe, Engels eerste addisionele taal en Afrikaans huistaal. Sy ontvang ook 'n boekprys vir harde werk en toewyding. Rashida De Weer, sy is ook die topkandidaat in Afrikaans huistaal met 82% en gesamentlike topkandidaat in geskiedenis met 87%. Sy het ook bo 75% in Engels eerste addisionele taal, lewenswetenskappe, verbruikersstudies en wiskundige geletterdheid. Sy ontvang ook 'n boekprys. Ashley Norrie, she's the top candidate in 4 subjects, mathematical literacy with 94%, where she receives the Aubrey and Hannelie Du Plessis Trophy. She's also top candidate in life sciences with 85%, top candidate in English home language with 80%, and Afrikaans eerste addisionele taal met 88%. She also has above 75% in accounting, as well as history, and she also receives a book prize. Caitlin van der Merwe, sy is ook topkandidaat in 4 vakke, topkandidaat in wiskunde met 84%, rekeningkunde met 82%, waarvoor sy die Tron Du Plessis rekeningkunde trofee ontvang, topkandidaat in Engels eerste addisionele taal met 88% en Afrikaans huistaal met 82%. Sy het ook bo 75% in besigheidstudies en sy ontvang 'n boekprys. En ons sien baie uit na die uitslae. At our prize giving, we award the top 10% in each grade, which will be the same in February for the other grades. So this year we have 72 grade 12s, so we are awarding 7 children or 7 students,
as the top 10% of the grade. I'm also going to announce this in alphabetical order, so I don't give away any Dux Learner information. They all receive a cash prize as well, sponsored by Trop Du Plessis. So groep 5, dink julle weet wie julle is? So our top 10% for our grade 12 for this year, in alphabetical order, is Nazia Daniels, Rashida Devia, Ayabonga Makanda, Bia Mortimer, Ashley Norrie, Megan Norrie, and Caitlin van der Merwe. Groep 6, julle kan maar uitbeweeg, rugby, cricket, atletiek. We've handled most of the academic prizes now. Only the final academic colours, as well as the Dux Learner, will be announced a bit later. Ons gaan nou oorweeg na sportprestasies toe. Jy kan kyk in die programmetjie is die kriteria vir halfklere en vir volklere. To receive half colours, learners need to participate in a district team at inter-district level. So hulle kan nie net gekies word nie, hulle moet ook deelneem in die span of in die sport. En dan vir ereklere moet leerders interprovinsiaal deelneem om ereklere te verwerf. And then also grade 8 and 9 learners, they only receive half colours. They cannot receive full colours yet in grade 8 or 9. Goed, so ek gaan nou oorbeweeg. Hierdie leerders in hierdie groep het almal halfklere ontvang vir verskeie sportsoorte. Ek lees weer eens alfabeties vir hulle name. Kevin Arends, hy ontvang halfklere vir Suid-Boland cricket. Henry Afrika, halfklere, Suid-Boland cricket. Will Matthew Boyson, half colours, South-Boland cricket. Esren Johannes, hy ontvang halfklere vir Suid-Boland cricket, sowel as Boland binnehuise cricket. En Colin September, selfde soos Esren, ook halfklere vir Suid-Boland cricket, sowel as halfklere vir Boland binnehuise cricket. So dis ons cricketmanne, ons kan hulle lekker aan. Liam Odendaal, halfklere, Suid-Boland rugby.
En Jernouwen Potberg, halfklere, Suid-Boland Rugby. Theo Miles, halfklere, Suid-Boland Rugby. En Dylan Niemand, halfklere, Suid-Boland Rugby. Kylan Jones, half-colours, Overberg Netball. Dit is die enigste enetjie by die netbal, so ek sit daar so nie by die manne. Baie geluk. Hierdie spannetjie is ons atlete, ek dink is 'n lekker groot span. So Aiden Benjamin, half-colours vir North Boland Athletics. Ruben. Okay. Is Ruben hier so? JC Clark, halfklere, Noord-Boland Atletiek. Astrid Green, halfklere, Noord-Boland Atletiek. Jody Groenewald, halfklere, Noord-Boland Atletiek. Devin Johnson, halfklere, Noord-Boland Atletiek. Yusra Johnson, halfklere, Noord-Boland Atletiek. Yuri Leroux, halfklere, Noord-Boland Atletiek. Caitlin Linnets, halfklere, Noord-Boland Atletiek. Mrs. Orendaal told me how to pronounce MK's surname and I'm struggling. Maar ek gaan sê MK Mrokoza, half-colours, North-Boland Athletics. En Jaden Reiters, halfklere, Noord-Boland Atletiek. Klompie van die atlete gaan ons ook verteenwoordig op 1 November by die Bredasdorp Top 10 Atletiek. So ons sien op uit. Following learners receive half colours for school culture activities. Eerste groepie is die landsdiensgroepie. Jy sal sien in Februarie gaan ons ook weer vir landsdienspryse uitdeel. Klompie van hulle het reeds halfklere ontvang laas jaar en hulle gaan nou in die vakansie aan 'n nasionale kamp deelneem. Soos hulle dan terugkom, sal ons in Februarie vir hulle ereklere gee. Die wat halfklere ontvang nou is dan Lynn Karelse. Halfklere vir landsdiens, vir land service. Chesnika Sampson, half-colours vir land service. En Kylie Williams, ook halfklere vir landsdiens. Ek ons gaan sommer vir hulle driekies aanbetaal. En dan hierdie hele spannetjie is ons skaakspan, waarop ons baie trots is. So, ons het vir Armin Becker, hy het halfklere ontvang vir Overberg skaak.
M.J. Karstens, ook halfklere vir Overberg skaap. Leabona Dabula, halfcolors, Overberg chess. Gabriel Du Plessis, halfklere vir Overberg skaap. Isabella de Toy, halfklere vir Overberg skaap. Olitsemba Zaza, halfcolors vir Overberg chess. Jody Groenewald, halfklere vir Overberg skaak. Carabello Kau, halfcolors vir Overberg chess. Wayland Maans, halfklere Overberg skaak. Isona Makadu, halfcolors, Overberg chess. Isetu Makadu, halfcolors, Overberg chess. Dit is 'n groot spannetjie, so ek dink ons net op hulle lekker hande klap. Dan het ons vir J.Lee Pieterse, ook halfklere vir Overberg skaak. Ayanda Rasekhololo, halfcolors, Overberg chess. Gabriel Scholes, halfcolors, Overberg chess. Luan van der Merwe, halfklere Overberg skaak. Janel van Rooyen, halfklere Overberg skaak. Jade van Schoor, halfcolors, Overberg chess. Kylem van Wyk, halfcolors, Overberg chess. En Janique van Wyk, ook halfklere vir Overberg skaak. Buitesportsoorte, sowel as Aiden en Ciara, gou vir my. Aiden en Ciara, julle klikkies is eers. Die volgende 2 toekennings, wil ek graag net oorhandig aan Ciara Titus. Sy het deelgeneem aan 'n Eisteddford kompetisie vir visuele kuns, waar sy 100% cum laude ontvang het. En dan ook Aiden Benjamin, hy het deelgeneem aan die Maak My 'n Miljonair nasionale entrepreneurskompetisie op VIA en hy was een van die top 30 entrepreneurs in hierdie nasionale entrepreneur van die jaar. Gelijk julle klikkies. The following learners participated in outside of school sports en hulle ontvang of half ereklere of ereklere vir hulle deelname.
Vian Maree, hy ontvang half ereklere vir Boland Stock Car Racing. Isabel Botha, sy ontvang ook half ereklere vir die Wes-Kaapspan vir Shamesa Bergay. Janke Botma, sy ontvang ook half ereklere vir WP Interdistrik Bergay. Sy het net vandag gesê haar grootste embarrassment was toe sy in graad 8 volledig van matriekklas geval het. Amper het nou volledig skool. Goed. Okay, then. The following 3 learners achieved really well in their culture or sport activities. Kwakona Pipetini, he's on Overberg District RCL, and there he was chosen as part of the provincial RCL, and then he went on to attend the national RCL conference in Melbourne. It's full colours, so he also receives a medal. Mortimer, sy ontvang ook volle ereklere vir modelwerk vir haar deelname aan die SA kampioenskap. En dan ons hengelaar, het ons vir Lian Leroux, hy ontvang ook volle ereklere vir sy deelname aan die South African Bass Association Junior Championships vir hengel. Baie trots op julle? Groep 9, ek dink nie jy weet wie julle is nie. Okay. So we are moving over to the serious awards now, and these learners don't know if they are getting a prize or not, so it might take a while for them to just get out. Ek gaan nou aankondig die speler van die jaar in die verskeie sportsoorte, die binneskoolsportsoorte, en hierdie leerders het wel moes in die eerste span van die skool gespeel het. So hulle hoef nie graad 12 te wees nie, but they have to play first team in order to achieve player of the year. So vir netbal is die speler van die jaar wat die Boradai netbal wisseltrofee ontvang, Kylan Jones. For rugby, the player of the year that receives the Dr. P.J.H. Leroux Trophy is Kazimla. Dan beweeg ons oor na seunshokkie. Die seunshokkie speler van die jaar
is Leandro de Tooi. Die dogtershockeyspeler van die jaar is Katie van der Merwe. The athlete of the year that represented the Western Cape at the ASA Junior Athletic Championships for triple jump is MK. Die cricketspeler van die jaar is Esther Johannes. Dan die dogters skaakspeler, the girls chess player of the year is Isabella de Tooi. En die seuns skaakspeler van die jaar is Edouan Rabe. Then the boys tennis player of the year is Arvia Franken. En die dogters tennisspeler van die jaar is Bia Mortimer. Baie trots op julle, baie geluk. I'm now giving over to Mrs. Franken to do the full academic colours as well as the leadership prizes. Thank you. Goed, het is baie opgewonde om die volgende leerders aan te kondig vir akademiese ereklere. To receive academic full colours, you have to have above 75% for the last 4 exams. With the exception of one exam, you can get above 70, but it's June 2024, November 24, June 25, and September 25. So the following learners receive honours for their achievement in academics: Erin Dreyer, I think for each one of them we can give them. And this is also done in alphabetical order. Rashida de Beer, Bia Mortimer, Megan Norrie,
Ashley Nari. En Caitlin van der Merwe. Dan moeten we lekker aan de kap. Dan kom ons by die veelsidigste sportman. Dit is 'n graad 12 leier wat die veelsidigste is. Hy ontvang die Albert Lingevelde trofee. Ons veelsidigste sportman in graad 12 is Jaden Reiters. Hy neem deel aan die Boland Atletiek Bijeenkoms as deel van die Noord-Boland span. En hy is ook in die eerste rugby span en hy is kaptein van die eerste rugby span. Dit word gedeel tussen Leandri Lourens en Bia Mortimer. Wie kan voorkom? Leandri neem deel aan die swingspan. Sy is 'n deel van die eerste netbalspan en die eerste hokkiespan. En Bia is eerste tennisspan, eerste hokkiespan en eerste netbalspan. Dan sportman van die jaar, ons nie die woord bly eers. Sportman van die jaar is die hoogste prestasie wat die jaar in sport behaal is, in 'n skoolsport. So die hoogste sportprestasie hierdie jaar is MK for his participation in the ASA Athletics Championships, part of the Western Cape team. Hy ontvang die Pieter Butler trofee. Right, in plaas van ek nog. Dan ons sportvrou van die jaar, het ons hierdie jaar besluit ons gee vir 'n sportspan. Want dis 'n span wat uitgestyg het. En hulle kan so sommer vorentoe kom, ek gaan hulle name vinnig lees. Dis op 'n 15 skaakspan. Hulle was die Overberg span en die derde gekom in die Weskaap topskole kompetisie. So die Overberg span het baie goed gedoen. Ons onder 15 spannetjie, Jody Groenewald, Ayanda Rasikhololo, ek kan sê jy sê, Jay Petersen, Isona Makada, Jay van Skoon en SC2. You can come forward, you can chase team in the 15 and they are third in the Western Cape top schools chase competition. Hulle ontvang dat ook die beker te skaap. Sportvrou van die jaar. Baie spesiale trofee wat ons elke jaar uitgee, of as ons voel daar's 'n lede wat dit werd is. Hierdie lede ontvang die trofee. Dis 'n hoofde toekenning, omdat sy altyd bereid is om te help, derentyd toewyding te win, harde werk, nooit 'n verskoning nie, altyd positief, en sy is 'n voorbeeld vir haar medeleders ten syde bly.
verby is, 2024-2025 se leiers. Ons gaan eers begin met die verteenwoordigende raad van leerders, die ACL. Can they come forward and just the RCL, dit is nog nie by te staan, dit is van graad 8 tot graad 12, leerders wat 3 leerders per graad, wat die leerders self gekies word, dit is die verteenwoordigende raad van leerders. Luan van der Merwe, graad 8, is Luan van der Merwe, en Monica van Stade. Ons graad 9 is Omri Hartnek, MK en Tiarotaitis. Ons graad 10 leerders, Kiewan Arends en Erasmus en Annemarie van der Merwe. Ons graad 11 leerders is Diabona Tabula, Johan Oberholzer en Kakona Peteni. Tot by die trappies so man. Ons graad 12 groep is ons 4 hoofleiers automaties op ons VRL dien dan. Ivan Benjamin, Mila Grobler, Ayabonga Makanda en Ashley Lori. These learners had a weekly meeting. They also do a lot of projects in the school. So we work by fondsversameling en dienslewering wat we met die school moeten deel. Ons geef vir hulle lekker. Dan ons matriekraad, jy kan so uitkom asseblief, the Matric Council of 24-25. Dis ook bekend as die prefecte van die school. Matric Council for 2024-25. So sê hulle ook dankie vir hulle harde werk. I always say the nicest time to be a Matric Council member is when your name is announced. From there, it's only hard work. When other kids have break, you have to walk around, see that other kids do not do stuff they're not supposed to do. En hulle is ons hande en ons verlenging van ons arms, van die personeel. Janke Botma. Dis hier wenner alfabetiese volgorde nie, hoor. Boeslet Lamane. Lees. Wat? Wat is dit this morning? Slecht. Ayatila Rambaza. R.W. Franken. Astrid Green. Leandri Lawrence. Pia Mortimer. So nou hoe sal ons koze afgebeur? Is it right? Not yet. Not yet. We'll get there one day. Carl Norman. Megan Norrie. Jane Reiters. Larisha Smith.
Garth Swart. Caitlin van der Merwe. We had two vice head leaders. So our two vice head leaders, Mila Grobler and Ashley Norrie. And we have two head leaders in the school, Aileen Benjamin and Ayabonga Makanda. Please just stay behind the stage, so because we announce the new prefects, I want you to just be here. You can remove your badge so long from your blazer. Voor ons by die nuwe prefecte kom ons nou van sorry, the hostel prefects, I almost forgot you, and they are the ones that works 24/7. So when you all go home, there's a few kids that has to go in the afternoons and weekends, and they are the hostel prefects. There's a whole baie aan die werk. Good. So the hostel prefects, listen, the tricks. Hostel prefects, our prefects for 2025, and we also want to thank them for their duty, was Bushle Damane. DeAndre Lawrence. Our deputy head girl of the hostel of Teresa was Ayabonga Makanda. And our head girl of Teresa, Mila Grobler. Then Duran, Ayafila Mbaza, Hugh Miles, Dylan Riemann, Kwakona Pakiteni, please stay on stage. Then Mongani Noman Kanyane was our vice head boy, and Aileen Benjamin was our head boy. Thank you, boys. Thank you for your service. Okay, this brings us to our Dukes learner before we announce the prefects and the head boy and head girl for 25-26. Dukes leerling is seker die hoogste toekenning wat die school kan toeken. So this is the biggest achievement of any school. How we calculate the Dukes learner. We look, and there's the wonderful prize this person is getting. Isn't it amazing? 7,500 rand. I think some of them make about over 10,000 rand tonight, because for every subject they got 100 rand. Top learners, top subject achievers got 200 rand for the top subject. So if you count everything together, might be over 10,000 rand one person made tonight. And then the matrics. May this be inspiration. Next year, your final results, you also get cash. So for your first distinction, I think it's 100. Second distinction, 150. So you add them together, 250. Third distinction, 200. So for every distinction that you get another 50 rand added to the 100. So dalk nie op 'n paar duisend rand maak as jy lekker 6 onderskeidings of 7 onderskeidings kry. Okay, so it's inspiration to work very hard. How we calculate our Dukes learner? It's determined over 3 terms. We only look at matric results. So ons kyk na die graad 12 Maart eksamen, 'n toetsreeks, Junie eksamen en September eksamen. En die lede met die hoogste groot totaal is ons Dukes leerling.
en ontvang dan hierdie kontantprys geborg deur Metco, 'n seekontantprys van 7,500. So the following learner received the following averages in March 2025, 88.8, so a total of 622, the big total of the subjects. In June 2025, 87.0, 609, and September 84.0, 588. So our Dukes learner for 2025, Ashley Gowrie. Okay, that brings us to our leaders of 2025-26. Our hostel prefects, they are already announced. Al die prefecte weet al wie hulle is. Hulle is al reeds aangekondig. Ons gaan vanaand vir die eerste keer die hoofleiers en onderhoofleiers aankondig. So can I have the leaders for 2025-26 for Theresa Hostel on stage, please? And the first one, Tiara Jackson. Kaylin Jones. Emilia Jansen. Mahal Moroccan. And Louis Boyle. The parents, please come to the stage. I'm going to ask them to put their badges on, because this is really a role that learners can't do on their own. To be a leader in a school needs the support, full support of parents, even if they're on the hostel. You just stand forward, girls. Your parents can stand behind you and just stand a little bit away from each other. You can stand quite forward and look at you. You just keep your badge, stand forward, and your parents can stand behind you. Sorry, there's one more to pass. So the parents, I want you to pin the badge on them as a sign of support to your daughter for 2025. Okay, now we're going to do the vice head girl and head girl for Theresa 2025. Drum roll. Vice head girl 2025, or 2025-26, sorry. Mahal Moroccan. Head girl 2025-26, Hostel Theresa, drum roll. En lekker kwaai julle, Lulo. Toe ek gister al by die koshuis was,
het immediately daar gesê, girls from upstairs! Dit is een commandant, wat baie geluk julle hoor. Well done girls. Iran, the boys 2025-26, Will Matthew Boyson. Matthew Newbert. Dylan Niemann. Kwakona Pepiteni. Lolita Pepiteni. Can I ask their parents to come forward, please? Would your boys just stand forward, please? Boys, just stand forward so the parents can stand behind you and make space between you. Is there a parent that's not here? And I ask the parents to put the badge on, put the badge on as a sign of support. Mr. Andries Lotren designed new badges for the hostel prefect, so it's quite a new look, nice and modern. Head boy, deputy head boy for the round 2025-2026 drum roll. Deputy head boy Dylan Niemann. Head boy for the ground, 2025-26, drum roll. Thank you parents and thank you boys for your service and good luck for the year.